Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Молодежь села Бишалма и Дизгинжа обменялись опытом работы своих молодежных центров. Сообщение Башкана Гагаузии. Зимой будем платить за газ по выгодной цене. В Чедерлунге прошел турнир по карате. 4 полицейских из Камрата рискуют оказаться за решеткой. Какие преступления они совершили? В рамках проекта расширения возможностей сельской молодежи ребята из сел Бишалма и Дизгинжа провели вдохновляющий день в молодежном центре Чедерлунги Фарас. В поездке участвовали 13 активистов, и каждый смог поделиться своей идеей для будущего развития молодежи. Представители молодежной организации «Фарас» Олег Фазлы и Николай Дишли ознакомили ребят с работой сообщества, с проектами, которые уже реализовали и будут в дальнейшем реализовывать. Провели экскурсию по досуговой части их молодежи. Также на встрече ребята познакомились с молодежью из других сообществ Кангас-Копчак. Мероприятие является частью программы расширения возможностей сельской молодежи, реализуемой Институтом местных инициатив в Молдове при финансовой поддержке Государственного департамента США. Этой зимой жители автономии будут платить за газ 10 леев за кубометр топлива. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул в соцсетях. Как сообщила Гуцул, турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на закупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания, в свою очередь, подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене. Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу, Тараклийскому району, и нашим друзьям из Аргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие 2 недели удастся договориться о специальных тарифах на природный газ и в этих районах, опубликовала в телеграм-канале глава Гагаузии. В свою очередь, министр энергетики Виктор Парликов выступил с реакцией на заявление Башкана Гагаузии Евгений Гуцул. Шор обещает дешевый газ. Мы делаем. Это правда, обещают лучше, чем можно сделать. Пока они только сообщают новости, предприятие «Энергоком» закупило достаточно газа до февраля и по гораздо более низким ценам, чем предлагает нам «Газпром», что позволило снизить тариф на газ до 16 леев 73 бана для внутренних потребителей, заявил министр энергетики. В муниципальной спортивной школе имени Сава Кеурогла при организационной поддержке примарии муниципии Чедерлунга и спортивного клуба «Сакура» с участием Национальной спортивной федерации в Чедерлунге был проведен традиционный 14-й открытый турнир по шинкёку-шинкай карате «Белый самурай». В турнире приняли участие более 80 спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет из Кишинева, Бельца, Камрата и Чедерлунги. Участники соревновались в 25 возрастных и весовых категориях. Традиционно целью турнира является популяризация спортивного образа жизни и карате среди начинающих спортсменов и повышение спортивного мастерства среди уже практикующих спортсменов. В настоящее время воспитанники секции карате Чедерлунской муниципальной спортивной школы готовятся к участию в чемпионатах Гагаузии и республики по карате и квалификационном семинаре. Высокие осенние температуры вызывают большие опасения среди фермеров. В течение почти 3 месяцев в районах Каушень и Штефанводы не было ни капли воды, и часть сельскохозяйственных культур была скомпрометирована. В отсутствии дождей в настоящее время под вопросом стоят более 8 тысяч гектаров земли, посеянной пшеницей, в Штефанводе и еще более 2000 посеянной рапсой. Подробнее в репортаже наших коллег.
Iată, noi acum, a treilea trimestru de luna octombrie, am luat umiditatea solului și avem la stratul de 1 metru, avem doar 13 cm de umiditate și din cauza aceasta avem și pe viitor pericolul semănăturilor de toamnă. Vremea normal de caldă din septembrie și octombrie bagă în sperieți fermierii. 13% de umiditate la adâncime de 1 metru. Aceasta este starea solului la finele lunii octombrie în raionul Ștefan Vodă. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a lipsei de precipitații, semănăturile de grâu au fost efectuate în uscat, iar mii de hectare semănate cu cereale din primă grupă stau sub semnul întrebării. Până la moment avem semănate 610 hectare de orz de toamnă, 2160 de hectare de rapiță de toamnă și 8626 de hectare de grâu de toamnă. Cu părere de rău, încă suprafețe înfrățite nu sunt cu grâul de toamnă. Insuficiența de umiditate duce la aceea că el încă nici n-a răsărit. Multe suprafețe chiar avem semănătura în uscat și nici nu e încolțit bobul în sol. Ultima dată în raionul Ștefan Vodă a plouat în luna iulie. Fermierul Andrei Dânga spune că an de an încearcă să implementeze tehnologii noi în agricultură, precum no-till și pro-till. Asta pentru a nu introduce aratul și plugul în sol. Chiar dacă încearcă prin toate metodele să păstreze umiditatea, după 3 luni de arșiță și fără strop de ploaie, pământul este uscat până la 1 metru adâncime. După cum vedeți, noi lucrăm în sistemul no-till, deci respectiv agricultura conservativă, ca să putem înmagazina umiditatea an de an, dar necătând la acest sistem avem probleme tot majore, fiindcă într-adevăr așa secetă n-a fost, noi nu ținem minte în istorie cu temperaturi atipice, avem 2 luni jumate fără ploi. Deci situația e complicată. Noi avem, practic, grâu nici nu am încolțit, deci nu știu ce o să fie, cred că o să fie încolțiri târzii, deci probabil în iarnă, deci respectiv nu ne putem aștepta la roade bune pentru anul viitor. Situația în rândul fermierilor foarte pesimistă, avem prețuri mici, pe anul ăsta roade mici, inputurile foarte scumpe și acum încă și seceta lovită din toamnă. Și sfârșitul octombrie, noi anul trecut deja aveam grâu, era răsărit, ieșit afară și chiar la mulți mergea spre înfrățire. Deci anul ăsta, cu părere de rău, vedem numai câmpuri negre în această zonă. Deci cine se ocupă cu agricultura clasică, în mod normal arau, acum practic este imposibil de arat, se rup șcormanele, plugurile, tot se rupe, fiindcă pământul este foarte tare. Deci chiar și agricultorii care mai în vârstă, care au experiență mare în domeniu, deja spun că n-au văzut așa toamnă atipică, deci e situație critică pe zonă. Situația se repetă câțiva ani la rând pe parcursul întregului an și nu doar în sezonul de toamnă. Din cauza arșiței, recolta medie la hectar anul acesta a scăzut semnificativ la unele culturi, iar unii fermieri au fost nevoiți să lase pe câmp porumbul și floarea soarelui, care nu s-au mai dezvoltat. Din suprafața totală de porumb care a fost anul acesta semănată de 11.600 de hectare, avem afectate de la 70% o suprafață de 2.500 de hectare. Suma de pe actele de constatare ajunge la 21.225.000 de lei, doar la porumb. De asemenea, avem 500 de hectare de porumb care în luna august deja a fost actate 100%, unde agentul economic le-a reîntors în sol ca masă vegetală, fiindcă nu era roadă. De asemenea, din suprafața totală de floarea soarelui de 13.550 de hectare, în jur de 1.764 de hectare sunt actate cu 75 până la 90%, suma ajungând la 16.363.000 de lei. Fermierii susțin că dacă nu se vor lua măsuri imediate, mulți agricultori riscă să falimenteze. Mare parte de fermieri deja sunt în condiții financiare precare, mulți sunt în prag de faliment, mulți deja sunt o parte care au falimentat. Potrivit meteorologilor, și începutul de noiembrie ne surprinde cu temperaturi ridicate și fără precipitații. Mercurul din termometre va urca în următoarele zile până la 19 grade Celsius. Precipitații nu se prevăd.
4 полицейских из Камрада предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает антикоррупционная прокуратура. Уголовное расследование было начато в феврале 2023 года Национальным антикоррупционным центром на основании доноса. По данным следствия, полицейские действуют в интересах родственника одного из них, который заявил, что ему причинен материальный ущерб в размере 5750 евро неизвестными лицами, без проведения каких-либо расследований, потребовали и получили от одного из них 115 тысяч леев, что причинило значительный ущерб охраняемым законом правам и интересам физического лица. Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд сектора Буюканы. За инкриминированное преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 67 тысяч до 117 тысяч леев или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет. Это были основные новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши социальные сети Facebook, Instagram, ВК, ТикТок, Одноклассники, сайт atv.md. До скорых встреч! Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха.